Sarong estudyante gikan sa King Thomas Learning Academy Incorporated o KTLA sa Sipocot, Camarines Sur ang nagkampiyon sa tawag ng tanghalan School Showdown kan It's Showtime. Madlang people, ang tawag ng tanghalan the School Showdown Grand Champion I see Carmel Collado ng King Thomas Learning Academy Incorporated! Siya si Carmel Collado, sarong mahigos asin delikadong estudyante na nagulinin 100,000 pesos asin plaque para sa iyang eskwelahan. Sigun kay Teacher J. Leonel Camo, Program Director kan Culture and Arts sa Student Affairs and Services kan KTLA, napaka-passionate asin matibay na estudyante si Carmel. Puon kan grade 7, scholar na daa si Carmel kan KTLA. Duman man na molde an sa iyang talento sa musika. Well, Carmel is a performer, and as a Student Affairs and Services Office Director of King Thomas Learning Academy Incorporated, I saw potential in her leadership. She's actually an active leader as well. Pinagsasabay-sabay niya yung lahat eh. That's why she is an iconic, sabi nga. That's why I was able to actually tell her na you are an iconic diva, iconic gem ng King Thomas Learning Academy. Pinatunayan man ni Liu Adrienne Lufamia, barkada ni Carmel, ang dedikasyon ni Carmel sa pag-aadal, pati naman sa pagiging sarong student leader sa saindang eskwelahan. So nagkakilala po kami noon sa panag-recruit po sa SGO officers po. Well, minessage niya po ako tapos regarding po about sa if I want to be to run as the vice president po sa party niya, and I agreed yes po, and that's when it begins po. I really enjoyed those times na nagka-campaign kami rooms to rooms. Then, those times na nag-prepare kami for yung mga balota, tapos yung mga pandikit pa sa pader, yung picture taking about sa photography. Then, those things po na ginamit namin para po sa election din po. Para naman kay Marian Daniel Pisigan, School President kan KTLA, proud sinda sa trayumpong ini ni Carmel. Hi Carmel, I know I've been messaging this to you, but just know how thankful, grateful we are also here at KTLA. And also we're very, very proud of your achievements, and we're so happy that you're there now, nandyan ka na. Sana magtuloy-tuloy na, you really deserve it, and sana hindi matapos yung kagustuhan mo sa career mo na maging successful, na yan talaga yung para sa'yo. So we're just here to support you all the way now and moving forward, and we're just really happy for you. Congratulations! Plano naman kan KTLA na gamito ng kwartang ginana ni Carmel para sa mga pangangaipo kan sa indang magiging bagong scholars. We're going to use that for another scholarship just like her, for probably 2 or 3 students na we will take on to be a scholar and using that money. Enero 18 kan maiuli ni Carmel ang kampyonato. Sarong grand homecoming naman ang inihanda para kay Collado sa Sipocot sa Pebrero 7, nga ni iselebrar ang sa iyang trayumpo. Ang trayumpo ni Carmel, sarong inspirasyon, patunay sa tibay asin talento kan mga Bicolano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.